hanyuma rero tujya kwakira umushumba muri tari twakira umushumba. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire umushumba. Muhaguruke. Ufite indi mikoro? Muhaguruke basha. Umuntu uri ku DJ bano bahungu arabazi. Nashiremo akavideo kabo bampere mikoro. Shiramo akavideo kabo bahungu. Umugore ari mukuzana umukozi, umugabo akamwanga ngo ni mubi. Ariko narahomiwe pi. Kuranga umukozi wa mugabo we ngo ni mubi. Koza isahani bisabura. Ariko Alex ndari mukunkorera. Aho umugore koza amasahani birajana n'imirundi minini Alex. Ngo ngo ndafite gasura keza. Uzi ko ariho bari mukurebera abakozi ubu nyine. Ngo gute? Ngo nyoye. Ko none ndahumiwe pe. Ngo nyohereza amafoto ndebe umukozi. Basha unamurashaka kuba star. Murashaka kuba buri kantu na buri nguni. Nta mwanya ariko twari kubaba. Oya wenda mwabishatse nimba mushaka kuba bo mureke kunywa amata mu itabi. Biraza kubakundiraho ngo imirundi myiza gute. Hari abari mu gushaka abakozi ariko ibyo bagenderaho ugasanga nibyo bitandukanye. None se ushatse umukozi mwiza ni bibi? Ariko hari ugukabya. Oya ushobora gushaka umukozi ubona mufite nyashe. Akano bari kubanza bakabahindukiza gutya ngo banze barebe ko ari beza umuntu umukozi wo kumeza. Wicarira Imana. Umukozi iyo ugiye kumureba byibuze ukwiriye kureba ko ashoboye gukoropa. Ariko kureba ko ari inzo bafite n'inyinya ubuha ushaka umugore wa kabiri ntabwo ari umukozi. Dore naba muhaye mubwira mukoma amashiko barababwira dore je ngira umukozi hari umukozi uzutunga undi. Ako muri abandi basha muzamuroga basha ndabazi ntiza gatebe. Tatina yari umukozi yari umugore w'umurozi wo muri Kongo. None numva ejo bundi Nyunya. Hari umugore wabaga uwo mukameremana ari ni wowe wakuroze nayitiriye. Okay, sinayitiriye pe. Umuhungu tubana yarayiguza ari nshasha. Yagiye mu kazi Gisenyi. Ndayiterura atarayambara. None urayerekanye. Uko kurumva se niba taha batanyishuza inkweto y'abandi nambaye ari nshasha. Nandi kuvuga kuri Tatina. Nabo ese ni Tatina? Tatinya. Hari umuhungu nabonye bita wa Madrid namubonyemo hano. Wa undi w'inshuti na Gasana. Ari hano? Wino hano pa. Wino. Uraniwe nabonye witwitse. Ako man. Se ninde wagabanyije ibiciro by'uburozi? Ku buryo umuntu wese yoroga umuntu abonye. Muzane ya mikoro. Se ni umukobwa ni umuhungu? Mfite ubwoba pe. Banzureke we kuramamaza muri ntuze z'abandi. Aho ukora iki?
banza umbwira umuhungu uri umukobwa. Ndi imbwa. Muri RDB uri imbwa? Eh. Nako kuri NIDA ngahe mbwira ukora iki? Ndi umu content creator. Urumo? I'm a content creator. Amakontine. Kontine si umugabane. Ukuntu ungana woba nawe. Aho ikindi kiuno c'umwana w'umuhungu. Yewe no nahebye. Nakoze BBL. Wakoze BBL? BBL. BBL. Ako nkuyu munyagwa agemba geragere. Yogaruka yabaye umugore tu. Aho kuri kw'Imana yo mu ijuru. Ngaye vuga ico capa gisobanuye iki? Iki ngiki ndimo ndasaba Miss Naomi yadufasha akadukorera challenge ya natinatina. Nico cifuzo conyine. Cyonyine nshaka. Ai barabaroze disi. Ngamva mu maso. Arimo no Naomi se? Namubonye. Natinatina niki? Natinatina. Ntacatinya. Ntacatinya. Cyane rwose. Aho ukabona Naomi muzomenyana. Mbanze nseke. Ngaseka. Oya nukuri k'Imana mureke tuze twumvikana pe. Ibintu bimwe tuze tubikura mu gwenya twumvikane. Barabaroze. Kurana wazarota kuzobona Naomi siko? Ako mboneyo kubabaza. Iyo umuntu arose ikintu uzurota ikintu wiriwemo. Niyenda we nuja kuryama urarota uri kubona icage naza performinga wa undi wa performinze wahiye wakoze neza umuntu mwahuye siko uzurota nyiri ibintu ukabibona siko bizabimera ucicika kuzurota wagiye muri Amerika uzujayo urumva umuntu azarota ikintu akibona siko bimeze ndimo kwibaza abantu bafite umubwa bwo kutamona bazabarota audio bimeze bite bazabarota voice note barabaroze nukuri okay je ndashaka nta mukobwa uri hano waza hano imbere none ntamuhagurukije wowe ngwino ngwino hano uzi ico nguhamagariye ntagara umukobwa we ngwino rata kugira ngo mbivuge neza ntavuze mama mwarambwiye ngo mbari mwise umugore mwita ngwino ngwino nyina ngwino uzi ico nguhamagariye niki na mama no uzotumara ubwenge urebe ukuntu yambaye okay jewe mumaze iminsi myinshi mumpa amafaranga numvise ari umuntu nawe amafaranga nubwo mwihamagariye mwe mutuze aya ngaya naje wenda araza kumfasha ngura ka essence wakoze kuza genda wicarire ako uretse gato oya uretse gato mtakibazo sinamuhaye se namuhaye muza amafaranga namuhaye kunangana 100 wewe wapfa kubiha umuntu ntagari 100 gwino hano uyampe tubara oya we ngwino nayatiriye oya rata ndaguha mani bayazane tubara nta kibazo mu mubare kugira mutagira namwibye 5 wowe zana nta kibazo humura ndaguha 10 oya zana we nta kibazo humura 15 20 umunyagwa nawe ni umukene 25
35 we humura we wampaye ya ayo ngayo ni 45 humura none ngayo fata ariko yazana nayo humura kandi ndi bwayo yose ngafata ayo mpaye oya bizana tubare ntakibaza 50 humura jewe mpaye umuntu tipe yumbi bingahe indi uhaye undi 50 mwarasaze mwe mva mu maso akorata ntiwogendera aho ngaho ufite ebyiri za 500 rw'igihumbi urya yanje ako tutabeshanye umuhungu wa Kicukiro ngo amafaranga sinzi ikibazo muri mu kugira ariko abantu baturuka Kicukiro ntibazamura ukuboko aturuka Inyamirambo bazamure uravuze ngo bamuzane Mayibobo abantu baturuka Nyagatare abantu baturuka Imurenge kandi inyuma yo ari ngabariye aba diaspora oya sinavuze abarya amafaranga aba diaspora nkawe wi Burundi uri mu diaspora gute sinavuze abacuruza injanga aba diaspora irimo disi barabaro ampaye amafaranga 4 ko ni za rimwe 4 uri mu diaspora hakaba uri umubembe mu diaspora noneho wavuye uri inzobe cyangwa uri umuzungu cyangwa uri umuzungu uzaye tawomenye murakoze cyane ndagusubiza mbare nyamusubize ndi banke njewe umva ratambabwire mu buzima busanzwe hari ukuntu umuntu azaguca intege z'ubuzima wewe mutakintu uzogeraho je bari barambwiye ngo itangira bino bintu ngo ntibizomara kabiri bimaze igihe kingari imyaka 2 sirenga bari barabwiye mukuru wanje ngo nta kaminuza uzokandagiramo dore ngura yicaye hari si waje uvuye muri kaminuza Butare ukoropa mu nawe ariko rata ntimugacika intege siko okay reka mbabwire mu minsi ishize nari mfite ubukene hari umugabo w'iwacu ira muri Kongo ndiyibutse yatinyaga umugore we umugore aramubwira ati fata no mafaranga uje kungurira inyama mu isoko aragenda ni mifaranga yarazitaye aravuga ngo sinomugera imbere yoja kumbamba yigira inama ageze ruguru y'urugo ahamagara akabwa kiwe karaza arakabaga ajana inyama bararya iryo joro barariye imbwa noneho amare yahura n'umuntu yamwitegereza cyane kurya umuntu wakoze ikosa aza yishinja icyaha wamureba cyane ngo aho ngo iyo nkariye sakanje ntesagake akaceceka wamureba bite yewe tinisawa witegereza umuntu kujya umukumbuye ngo aho ngo kurandeba sakanje ngo iyo nkariye no turuwe turamwicaza turamwe se nagaki wariye kawe ngo ntuye nzi ko mwabimenye ngo nariye kakabwa kanje yama yivamo uko nguko nimuzoza mukora amadega muzagerageza muyahishe siko mu minsi ishize nari mfite ubukene nako na n'ubu ndacaho ufite amadolari ane yo kumara ubukene ntakarimo gafatwa wiba singifate aho iki gihumbi nikija muri ayandane kibaye 8,000 ako basha ayo nono nangahe
ndashinga compassion mwese ndabafasha mama hari ikintu Imana imbwiye hari ikintu Imana imbwiye utuye he muri Amerika nakubonye amafaranga yawe barayaroze zana usigaranye nkwereke hiza ayo mafaranga wari umukene sino yafata yonyica uri mu diaspora we ako ayo manyago yarimwe bayatanze muri promotion none ampaye rimwe 9 ayo none yampaye 0 ayo manyago yarimwe ko murayatanga mu camunara ayi mama we nanone yureka kumpa amafaranga ukanye ndanga none nama Turikiya merci wabasha koza ivyombo ukubikora ese ukwarabara habazavuga ngo hari amafaranga mato nimba azabara shi none uga nimba nje nzire rimwe aya nama kiyo nono aya nono yo nico dekura basha nono na Bob azanya amafaranga ni rimwe najyo shi ibi ni bibiri sha aya nanga kwani ukaga kingirizo siko kwiza nono muri regira bagiye gutanga ninde utanze muri regira ayi wowe ako muri regira nti mwotana n'ibiceri mucuruzaga miti uyaraza kuyisubiza n'inshuti yanje noneho hariho mu buto nuko singishaka amafaranga yanyu noneho hagira upima yamparewe ko ntaza boss yaje mwanteranyije mubona ntagarutse muzomenye icabaye sinakoze rata byari bimeze neza Imana ubaho umugisha mwe muretse gutaha before tugenda ndashaka guhamagara abanyarwenya bose bakoze uze mutambuka amashyi menshi cyane ku banyarwenya ba performance uyu munsi ladies and gentlemen mwabahaye amashyi ariko kuri kubahereza tabara uretse wewe utavuga ko wabaye amafaranga yawe amashyi menshi cyane kuri Teacher Family ladies and gentlemen hari message ya Samsung 250 dufite umuntu wajagarara Samsung 250 yaza akayiduha abantu baraseka kabisa nabyishimiye cyane turi Samsung 250 tubashimiye ko mutwakiriye abantu bafite iPhone bikomera amashyi ariko n'abatazifite bakomera amashyi abazifite uyu munsi rero ikintu ugiye kubabwira ni kuri iPhone 16 Pro Max nta nubwo bitinda biramara akanya gato cyane muri Samsung 250 dufite iriya telefone ngira ngo ni n'inzozi za benshi ku batari bayitunga iriya telefone rero ikiza cyo kuyigurira muri Samsung 250 cya mbere nuko iyo uyiguze ubutandukanye no kugura internet tuguha internet y'umwaka wose kandi ya Mang 4G icya kabiri tuguha telefone iri genuine itari active ushobora kujya kugura telefone yakoreshejwe n'abandi bantu ugasanga wenda yarangije warranty cyangwa igize ibibazo ukaba udashobora kubona uwabikemura ariko Samsung 250 iyo igize ikibazo mu myaka 2 turagikemura noneho hakaza n'umwihariko w'amezi 6 iyo ikirahure kimenetse wabishaka utabishaka turagikora kandi ku buntu nta kiguzi so muri Samsung 250 iPhone dutanga rero kuri iriya 16 n'ubundi niyo nkiriho Pro Max ni telefone igira igiciro cy'uruganda rwo muri Amerika igiciro uruganda ruyitangaho nicyo giciro Samsung 250 iyitangaho amafaranga uwifuza kuyamenya yazatugana aho dukorera muri KST mu muryango nimero 18 hariya twamusubiza nta kibazo hanyuma ikindi Samsung 250 yageneye umuntu wifuza iPhone 16 cyangwa ushaka kuyigura nuko iyo uyiguze tuyiguhana full accessories
ikindi ni uko uba wemerewe kugarura iyo telefone mu gihe waba utayishaka cyangwa se wayihaze ushaka new version tukaguha iyisumbuye ku iyo ngiyo. Ubwo ugura 16 Pro Max 17 Pro Max nisohoka ushobora kuyizana ukavuga uti ndayihaze mu mpereze iyasohotse. Amashyi cyane kuri Samsung 250 ladies and gentlemen. Ya ibyo nibyo Samsung 250 yabateguriye. Hari ugize kubaza ngo kubera iki Samsung 250 bagira iPhone, namusubiza mubwira ko iramutse ibaye ari iPhone ya originali cyaba ari igisubizo cyo kuruta kwa kwibaza impamvu tuyifite. Rero ni ubusabe bw'abantu benshi bagiye badusaba kuzana iPhone, turabikora. Nizere ko uzayikenera azagana Samsung 250. Turabashimiye cyane. Amashyi cyane kuri Samsung 250. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera